Luar Kapatisi TV. YouTuber ubala tip kerteng kumu Jimmy Donaldson ya ubala jutip ru kumu Mr. Beast ulah kelalong way na pedeng ki billionaire bakna tam ha ka baka jingyo kamai jong kalakot syakashi billion US dollar. Uni Samla badang ar penyos nem kerta udai tang ma umarwe he saipan ubakamai daladehi klem dade ba uyok pateng nangno. Ulah sedang benda YouTube ha kerta ke bakat lais nam bat kala dan ke video jong ke ba ulah penmi haus nam arajar khatnyo bat kinong pet kidan hado live way million got bat dailing ba ke video ba sedang ban pauna na ka jingyok kamai jong na YouTube ulah yarap ru ye kibrio ban patai ba kumno kinyo ban kamai pisa link ba ke online hado mentau la ai sungha palat sispa atli kali syaki badan kam jingarap ka pisa kumba $1 million bat ulah yarap ru $4 million syaki kenhon ba per ban thong ding haus nam araja pulai ulah yarap be pisa ban sumar lani ban puot ya kumba 1000 ngot kibrio ki pamatla haus nam arajar arpho ulah yo ya ka khusnam YouTuber of the year bat ulah yo ru ya ka khusnam break our creator.